Ya Kazım. Değilim oğlum, değilim. Hiç. O zaman şimdi bana gerçeği söyle Ferit. Babam mı yaptırdı? Tamam. Kadar kendimi kaybetmedim evelallah. Öyle bir mücadele. Nasıl yaşarım ben hapiste? Ben koskoca Halis Korhan, çakallarla, köpeklerle aşık atacağım. Kızları olmaktan kaçtık evet. Ama asıl şimdi Kazım Şanlı'nın kızları öyle edeceğiz ki onlarla. Biz bunca zaman Kazım Şanlı... Asla yalnız bırakmayacağım seni. Seni kurtaracağım baba. olma vakti geldi. Yardım et bana, yardım et beni. Yardım et, kurtar. Ben senin yanındayım, tamam mı? قفلت الحلقة موت كاظم بعد ما خطفوه رجال أرهان وعذبوه لحد ما قلبه وقف والإسعاف جت وقالت إنه مات بس ممكن يعيش الحلقة الجاية. سونا وسيران هيتصالحوا مع بعض وسيران هتطلب منها إن هي تقف جنبها وتدعمها وتاخد حقها من كل اللي أذاها، وسونا كمان هتقف جنبها عشان هي كمان عايزة تنتقم من إيفيكات. أما بقى أرهان فربنا معاه. بعد ما هاليز آلة كان عارف أصلا كل حاجة من الأول وكان مخطط لها إن هو يعرف ينتقم منه ازاي، وأرهان هينهار جدا وهيطلب من فريد ان هو يقف معاه.